Am húla mach an chónaí is an bíag blasta a sanis fiol. Tá seo scanneal dhéanana ga bracor sonrich agus dé dhínar cúteach. Ha mi atáischa le tuis fílo na búthe. Gar mi an dúlaach an sia cearnagan, agus brú mi gach pís sias an seach muffin ma suamiad le ímer leag. Dhéana mi aram le da gúlaach eile, suaigh ime gach turas gus mi a trí fílte. Ha bloniag an gari ráteach am hair éitih. Féime mi te michael le dach na bráid is an gach tort. Ha cúteach mu 100 gram cáise féta pránagam. Cúri mi mur hí charstal je a mesca bloniagan. Pípar tú agus ha mi léana gach tort leis a vescachaig. Ha mi bríseag am brain gach fer. Craigh na hairagal jen cháise muint na huyen. Agus a rain 10 gramme chomatoen hiram atere. Rút bege warach pípar agus hat dul gan na navin geie is an 4 minach ag 6 is 8 Celsius. Thuis frisk, boeie gan bok bria, feta seilch, ma heen.